Good morning, mà phùng này mày sao bay nháy, quay khóc sao say nhám drop, có mà hai sinh trong khố, quay yak cái ramani nó, theo sẽ say trong rau khá, tăng ngày mà cái ăn mèo đi chơi tam chơi trong keo say mày á, bồ mày á, mình kiện đồ mèo, chơi bao lúc ha, mèo cả bari thang buru sinh trong, darah nó quay say bao lúc, nó tăng quay say nuk tăng này cái này bó, quay say á, nuk mà bao lúc ha, mai cái sau, có nggak tahu guys cricket dengan nih naiknya sini klub Ghana nih tegasnya klub Pusco bong nih guys hotor di klub enggak bong खेलानानै sini yang borok bobaksa tengnaय sini yang jaman nairok muta-muti manairok enggak top ke bong klub nih borok no hanya lokal tengnaय ta enggak klub tah mau aja खेलांना नाय माने enggak enggak university lai drobo enggak price money enggak Tata Tiago Tata Tigar dengan ya boh enggak o jaga pura Bangladesh ni player obo phaifu enggak khela nainai gane haita hene wan sui jangman enggak ini kisur bo sokai tong haika enggak tabo di kanai ne kudok sumene thangnai itu ji bor जों थुंया पेन बुनियर पेन साउना सेते Hindi bro betul phải điện chào các bạn. Rồi chứ, asuk tim yang rồi nơi của lúc anh ăn đã xong lên bay. Sao tung phải cái kia? Hình cái mata sok bay drop, còn nó nó mat kisah phun gue reger nai, còn nah de, pora mat nai thong ma asuk jang nai rok. Còn nah de bong oro sponsor bang mani, abagan borok gadi rok ri mano. Pura kon ada long try rock sponsor di purani brand mang no iko yang ke gari ni futu rojak Tata Tiago mon manai iko narong no mat phunu reger nai na hari mat nai thongma ngai chang da pura thangai chang tok nai nyai ganai tini sopai jeung tini kaliman ke borok A to Z club dahan aborok bekalayo Iko yang bong yang ni klub ni thangnai rok baira ni hayar mang tu phaijak bisramos ni timung na hni nyai borok UP rong ni hayar rok tu phaisio pura UP rong tai Bihar rong ni hayar tu phaio 8 jon borok mi ko yang ke chini yang ni player rok jersey sumunya lakha practice khai tanglayo kisa ko angke thangya ba ko hai rok ngi tang hata ko buni bek rok tin ma tong hata ang la thangya ba Pakistan baru hai ini jangan bawa. Bukan bahan ta, ya bu biarkan bukan itu. Hanya punya kalau kau tahu mah, hanya mau ayo. Ai chỉ style ta biar teknik. Hingga ko yang bong tim bai sini yang ni tim bahasa lagi ya. Ko nanya je sini yang ni thengnai rok kono haya rok re borok ko Pusco para kaisa se kono hayar tu phaya hingke chini yang bright club ni ek duijon thengnai tongo asung no borong ke pura hayar mang tu phayo chini yang ni nge go hayar rok tu phaya bisramos ni tai onyo manai rok hengke buni yang mang thengi tongi bekha o mato hingke abagai nai borok club kaisa se thengna bagai phayo chini yang paran borok Hingga sotara ti club ni ngai nai Subrijit bai Debujit fast nako ka nanya lagi nai bong khela tabuk Ba. Bây giờ chúng nó phải ra. ang wi sia Thì nó làm bài đây. Bây giờ tôi sát cho xin rồi. Nó có bài phải. Boda cha bowling po
প্রথম বল ব্যাটে বলে সংযোগ হয়নি, প্রথম বল ঘুরিয়েছিলেন কিন্তু বলাতে প্রস্তুত ইন্দ্র। বোলিং বলার ইন্দ্র। আবার মারা চেষ্টা কিন্তু পিছনে ফিল্ডার কিন্তু চার তেরা। উইকেট এবং দলের জন্য তৃতীয় নম্বর উইকেটটি নিয়ে নিলেন। দুর্দান্ত বোলিং। দুর্দান্ত বোলিং। তার সাথে আম্পায়ার জানিয়ে দিলেন ওভার। আবারও ঘুরেছেন কিন্তু ব্যাটে বলে সংযোগ নেই। প্রথম বলে 6। জবাব দিয়ে দিলেন দুর্দান্ত বোলার রোশন। hingke ulison ko soi rok bu mani abo ke ang video jak lia bo soi duita bukha chai rok bukha na chai koite jin bukha bo motamoti ran khai kau kha hapen o bo te kaisa soi buna nai nei au dengi phai kata ta boke ta bukhe bong yang borok thungi chongo nai nei bong yang borok thungmani bairen borok mang UP ni panel kesak-kesak siapa tahu asuknya. আবারও শর্ট বল ঘুরে মারলেন ব্যাটে ফিল্ডার। খুব ভালো ফিল্ডিং। এক্সট্রা হতে সমাপ্ত হয়ে গেছে। খেলা প্রায় আজকের খেলা প্রায় শেষ হচ্ছে। আবারও শর্ট বল Ayu. Batsman bola. Hatang lai thang dulu lah. Boleh payu. Uma. আবারও আউটসাইডে বল যা ফিল্ডারের হাতে। অনুপ কুমার বিশ্বাস একটু মঞ্চে আসবেন। এবারও বল ফিল্ডারের হাতে। hingke sini yang di tim chen kha yang di tim A to Z tim pai kha বিবেক যাদবকে অনুরোধ করছে মঞ্চে আসার জন্য। উনি 4 ওভারে 6 রান দিয়ে 5 উইকেট নিতে সক্ষম হয়েছেন। বিবেক যাদব ওনার পুরস্কারটা তুলে দেবেন আমাদের বিশিষ্ট সমাজসেবক তথা আমাদের এই কমিটির সদস্য আমাদের অভিভাবক বলতে পারেন শ্রী বুলেট শাহ মহোদয়। পুরস্কারটি বিবেক যাদবের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য।